Adum yam kuki miyam ko nungai to pa horta min ase mo jingje Guwahati assam da ko changakke wai le ram ne ba ko ado ko assam gi chief minister Dr. Hemanta Biswa Sarma na ko mo se changam no pidre allow to dire ha ba ko ado gi news to akoi gi ise Sonia dum yam khangina ko magi machinda gi ngak tamina se news to ko yengsim yam Isinau ma'am, kuki singna Assam ki Guwahati da hun thado festival mogi cultural program ama tawdagi tawrami. Haiba program asida Assam dagi athingba piki badagi kuki singna adaki matik saw badagi kari tawsige na tawham khangda badagi Home Minister da kuki ingpi kuki militants ka loina na thado student association pullaga Home Minister da aiba cherol pisan gare haiye Assam gi mathakta action lokat piu haina yamna nokning ba paw ne ba hari ba paw se ko Assam da irang saugat kanu Assam da irang saugat lagadi kuki noi mangza banatana atai kari su phangoi asi Assam ne ba se noi kawroi da bani Assam gi CM oi ri ba se Assam gi CM se nakoi khangdra mare Hemanta Biswa Sarma hari ba se Assam gi CM ni Assam da di lamyen ba yaroi Assam da di lan saugat pa zaroi Assam da irang saugat pa zaroi kuki singna tawning ba Assam da tawba yaroi asi Assam ni kuki singna aroi bagi khongau kauning ba taragadi kuki singi aroi ba mikup wening ba taragadi Assam da namai onchalo Assam da irang saugalo Assam da yamna nungsi sanana ingna tapna irang leitana yamna phajana leiminari ba adungo mafam ni Assam ai base Assam da mo kuki singna Home Minister da ka ai ba cherol pisali ba do napa di to khina kuki singi napa napu nabudo lagasu Assam da matu nama ama